ekanisa egi eyombekirwe Professor Alex Bashasha omunyamateko mukugu kandora ambassador wa Comoros mu Uganda akajombekana n'ikigenderwa cyo kwijuka abazire be Ret Kanoni Joy Nabutono Bashasha owabira ku ndokoridini omukoro ogu gwishirwe kwenkuyanja y'abantu gwahikwaho n'aba bishop bari ku 13 okuruga mu mareberezi gatargamwe aje tutakumbebaza Katonda Professor Alex Bashasha olwoku jukira mama we Kanoni Joy Bashasha yali kanoni wa kanisa ate ne taata we Noel Bashasha naye mama we yali ayagala nnyo kanisa eno asobole okuvuga ekyo nimusanyufu nti Professor Bashasha amalirize kanisa mama we nga bwejagala omukoro nugwe gumwe habireho na nokutongoza okombeka community library hamwe na nokutongoza ekitabo ekyayombeshirwe Professor Alex Bashasha celebrating amagaraga Joy abupa akatura umuzomu yazana Bashasha na Mindishi kandi Bashasha indeed yokutarifa Bashasha and the family, they are our partners in the gospel. They have lived a lot in the diocese. Omakura gandi Bishop wa West Ankole Johnson Twino Mujuni yajumera abashija abatarukufayo kwimusi amakagabo ebi abagambiro mu kushaba okubira hakanisa yakava ahidan mugura karchiko abire na hayendagano zitaka eri yagurire kanisa Aleto rukoro musomo kagumomo kokari cy'ukwandikirwa kimuga imo kamba muryaha biro bangiza kumuroga hatakakubuza omusera yana kubona buresa ariyo musinzi ariyo kutwamirwa wamuroga hata no watambuye ururembo hata no manya kwa kwaide mu obsharbe yabara mukara era kazulu na bimanzi nagira umugaso ukayaba ryatyo ukamukura mu musimari nabere kimwe mborera shango umuntu otinde bwire bwa mugenzi wawe obu no mushinja oyi no mukazi wawe tumugira bwire bwo kushitama hamwe mukaganira mukagira mutekatekereka yindi omushinja kwari kugenda ayiza shahina ahirimo mu kitanga cye abana ibatora nuhwaho omukushaboku danu mugura karchiko mukuru w'abakristayo ahire yitakera mu butongore nyaweda mugura karchiko n'umukazi wanje ubu mugura tuyina masiko n'abana banje ekayitiyona twahereze kanisa St Stephen's Kabuva Parish Church of Uganda kibanja kitu kiri kushanga itega mu LC1 abana ko barabashoma bari yagomba kuhandikaho ngo akagira ata no barakwatira hanganoza kuritsiraho ukasheshe no banaga mu kufagabo soba rehereze hanga ese gumizemo makuru akagasha kwa Sengendo Abdul Karim na Sheikh Abdul Latif